Yes, reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Ikaze makuru yo muri iki gitondo ni kuri iki cyumweru tariki 23 Ugushyingo muri uyu mwaka w'2025. Reka nisere kandi ko mukomeje kugira weekend nziza. Hanyuma rero abatemeze neza no kwihangana ubuzima niko ibintu biba abyifashe. Reka mbabwire ko muri aya makuru rero yo muri iki gitondo tugiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turebera hamwe aho imirwano yaramukiye umujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, abantu babiri ibiciwe mu gitero gikomeye cyane. Turaza kurebera hamwe uko ibi byagenze muri aya makuru, kandi ndababwira ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye umudugudu wa mbere wo muri grupoma ya Waro wa Yungu. Uraza kubisobanukirwa neza cyane. Abarwanyi b'intare za Sarambwe kandi baratabaza ku nyuma y'ibitero bagabweho n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abafatanya bikorwa babo bongeye kwibasira abaturage bo mu bwoko abaturage basivile, no kuvuga abaturage batari mu mirwano. Ibi nabyo turaza kubirebera hamwe. Ndaza kandi kukubwira ko indege y'ubutasi ya Kisekedi yabonetse mu kirere cya Goma amasaha y'ijoro. Turaza kurebera hamwe uko byifashe. Umutekano ku ndondo wa Yabijombo wongeye kuzamba nyuma yuko hongeye kwisukwa wazarendo nyinshi. Turaza kurebera hamwe uko ibi byifashe muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarenga ibihumbi 360 bose bamaze kuva mu byabo bahunga kuva ku itariki ya 31 Ukwakira n'ukwezi kwa 10 umwaka ushize kugeza uyu munsi tariki 23 Ugushyingo muri uyu mwaka w'2025. Muri aya makuru kandi turaza kwerekeza muri Masisi, tubabwire ko tubabwira ko agace kitwa Amahanga kigaruriwe n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Reka rero mwese nizere ko mumeze neza aho muherereye, nizere kandi ko mukomeje kugira ibihe byiza n'ubuzima bwiza. Nimunyemerere rero ibintu tubigenze gutya, bundi mu kanya gato cyane garuke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, reka nongere mbaye ikaze nshuti bakunzi ba Ibendera TV aho muherereye hose mu bice bitandukanye. Mbaye ikaze nkwibutsa ko niba ari bwo bwa mbere ugeze hano, nyemerera unkorere subscribe ni ubusanzwe hano, kandi unyemerere unkorere kuri like, ubundi ibintu bikomeze kuba yari 5/5. Reka twerekeze mu mujyi wa Uvira, mbabwire ko abantu bagera kuri 2 ibiciwe mu gitero cyagabwe na amatsinda atandukanye yo muri Wazarendo bakigaba hitwa Sange. Abantu bagera kuri 2 bo mu mutwe wa Wazarendo bapfiriye mu mirwano yo ku mugoroba wo ku munsi w'ejo tariki 22 Ugushyingo muri uyu mwaka, nyuma yuko habayeho gushyamirana hagati y'amatsinda abiri ya Wazarendo muri Sange. Amakuru ava mu baturage aravuga ko ayo matsinda yongeye gusekurana arayegamiye kuri Ngoma Nzito na Kamama, aho rero ngo yagonganishije hagati y'aba barwanyi ba Wazarendo. Ahangaha
reka nkubwire ko kugeza ubu sosiyete sivile irimo gusaba ubuyobozi bw'intara bwa gisirikare n'ubw'umutekano gufata ingamba zihutirwa kandi zikomeye zo kurengera abaturage no kubagarurira ituze. Ni ikintu gikomeye cyane. Izi nzego kandi zisaba gukorwa vuba iperereza ryimbitse rigenga kandi ritabogamye kugira ngo hamenyekane impamvu nyakuri y'aya makimbirane hashingiweho ababigizemo uruhare ndetse hanirindwe ko ibyabaye byasubira kuba ukundi. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kwigarurira umudugudu wa mbere ni muri grupoma ya Warowayungu. Umutwe wa 23 kuva ku wa gatano tariki 21 Ugushyingo kugeza uyu munsi ibintu biri kugenda bikomera cyane. Amakuru aravuga rero ko uyu mudugudu ngo waba wigaruriwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo ari inyuma y'uko n'ubundi ngo hari habayeho ibibazo bikomeye cyane byaje no kurangira abarwanyi b'intare za Sarambwe babashije kwigarurira uyu mudugudu wegereye cyangwa se witegeye grupoma ya Warowayungu. Ngibyo rero ko byifashe kugeza ubu ngubu. Reka mbabwire ko kandi kugeza ubu intare za Sarambwe zirimo gutabaza zikaba zafashe wino zirandika ibintu birakomera. Umuvugizi w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo 23 aravuga ko kuva umuvugizi w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo bya politike ni Lawrence Kanyuka aravuga ko kuva tariki ya 19 Ugushyingo muri uyu mwaka habaye ibitero bikomeye by'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC n'abafatanyabikorwa bazo barimo ingabo z'u Burundi, abarwanyi ba FDLR, Wazalendo ndetse na CNRD bikomeje kwibasira abasivile mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi Kanyuka bitangaje ku munsi w'ejo bundi tariki 21 Ugushyingo muri uyu mwaka mu kiganiro n'itangazamakuru cyabereye i Goma, aho yavuze ko ibi bitero bikomeje gukora mu buryo budasanzwe byifashishije indege z'intambara zirimo na Sukhoi 25 ndetse na za drone za CH4 zitagira umudereva. Reka kandi mubwire ko tukibivuga twerekeze ku ndege y'ubutasi ya Kisekedi yabonetse mu kirere cya Goma amasaha y'ijoro, mu gihe ibiganiro bitandukanye bikomeje kugenda bigura intege. Ubu ngo indege yongeye kugaragara iri mu kirere cya Goma. Amakuru akavuga ko iyi ndege ngo yari y'ubutasi ndetse ngo ije kuneka uko byifashe muri uyu mujyi wa Goma. Kugeza ubu nta makuru arambuye aramenyekana, nubwo gusa ibintu byongeye gukomera. Reka kandi mabwire ko umutekano ku ndondo ya Bijombo wongeye kuzamba nyuma y'uko hisutse Wazalendo nyinshi. Umutekano mu gace k'indondo gaherereye muri grupoma ya Bijombo muri teritwari ya Uvira
wongeye kuba muke nyuma y'uko imitwe ya Wazalendo ihagejejwe ku bwinshi mu bikorwa bivuga ko byakozwe ku mabwiriza ya Tshisekedi. Gusa mbabwire yuko ibintu rero byongeye kuzamba no gukomera muri ibi bice. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere mbabwire ko muri Fizi abarenga 360 bavuye mu byabo kuva tariki 31 maze barahunga. Kugeza ubu ngubu rero bikaba bivuga yuko ngo ubuzima bwabo butameze neza, ariyo mpamvu ngo barimo gusaba ubutabazi. Muri teritwari ya Masisi, Mahanga yafashwe n'inyeshyamba za Alliance Fleuve Congo na M23. Agace ka Mahanga kari mu gace ka Nyamaboko ya mbere, ni mu ntara ya Masisi mu karere ka Kivu y'Amajyaruguru. Kugeza ubu ngubu rero ibintu ngo byamaze gufata indi ntera yo ku rwego rwo hejuru, kandi bikaba bikomeje gukomerana bene byo. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere mbashimire cyane kandi babwire yuko tuganye ku musozo gutyo.